Fighting friend chong sengtini jara Indian Army sini tirprao sujangna hanai jara apply khaine rok norong admit dekha friend chong seng army je admit bahke print khaine ba download khaine abang tini nongno phunungnai seng Google thangai Indian Army ni type khalai type khalai hange seng phane omtike phage hange friend chong seng or join Indian Army ho jaga click khaine o jaga click khake omtike phane friend chong o jaga o captcha tongmani o captcha nor o jaga type khlainai enter website do click khainai or click khake phane friend chong sini Indian Army ni website omtike on ngi phainai niyang sengtora scroll khainai nai ye sinyango JCU or enrollment mane o sujago nanya ni yango apply ba login ni o jaga o click khadi nor friend chong or ko officer login sikindo o jaga o norok ma khainai o tolani nor click khage ang phane friend chong sini omtike phainai sini je nang apply khaipuro je ni email ID register khaimani email ID already je nang after password ramani or password ready password jodi pogoi thangke nang or forgot password jodi ni username ID pogoi thangke nang or forgot user ro dogoi click khaimano yangke sing o jaga je ni email ID tai ni password or roi nai sing o jaga je captcha tongmani o captcha no or type khlagi angke sing login click khainai login click khai phane friend chong sini omtike open ngi phainai je ni profile sing ni profile or check khlaimana yang site to ar pore apply khlaimano apply to kuno nge tabo apore history of application nang jodi ni acknowledgement of nang print khajarang mai angke nang history of application thangai nang ni acknowledgement of bo nang ije for apply khaimani aje form bo nang or print khaimano sing admit nangbo sing o jaga admit ni sijak o admit do sing click khainai ngi friend chong sing o admit to click khaiga phainai sini omtike phainai omtike je phainai ni rule number phainai o jaga ar pore nang bo category no rekha soldier attachment all arm ni or jak o khorsa ang bini no khlaipungon bagai center ngangke location dosra dev sport complex Agartala wa omongka 12 tarik nisimi 20 tarik jora soline oreli ini admito nung bodino ma thanai abo rujak nai kaseng yang print ni sujak or print na seng print khainai print na click khaya ke khainai ni admit ko ge khainai ini admit omdike nujak khainai friend chong omdike nujak khainai ini admit or je venue sujak ni venue ar pore je ni or date bod dino date kalakya tai nung koitawo report om hai raja or date goro bini 14 tarik Januari ongka nin photo rok nai omongka pura admit yango ini details or sijak nuwai nai inge friend chong tag isa kok o jaga nungtam tamo document lang nai online admit card ni admit card nung matlang nai ini madhyamik ni original mark sheet 12 ni original mark sheet tong haki matlang nai inge ni Aadhaar rok ni caste certificate nung transfer certificate rom ni ad pass ni certificate rom ni mark sheet dok to telang mani nung or nai telang di inge nung o jaga date mar nai adina dai ni place Agartala ro di o jaga inge nung omono print khanya di o admit no ka print khanya di dai nung o jaga color photo select se doi mathenai inge omongka admit inge friend song omongka sini army ni kita kaisa kok norong na ang kaisa information dunai sini rail ni jara NTPC ni jara apply khaijak norong ni exam soli tongo first phase right test lak ni exam soliwo sini 28 December ni simi sini 13 January jora exam soli tongo and second phase ro solifnai 16 January ni simi 29 January jora solinai ke jara apply khajarang norong ni bodino kelai aborong norong check khlanya di ke tekesa sing Tripura High Court ni je junior administrative ni je jara apply khajak borong ni bo 10 tariko exam ngai norok admit download khaigo download khanya di gangkai omosini army ni jara apply khajarok norok ni admit download khanya di sini 6 tarik ni simi 8 tarik jora admit bunai asungno teisa jotono no hai hambai